Aji we come tie about being Ukrul Villain Bazar Likle #1 photo studio le achon thang mai ksu ochot chok the FIR thasang haira Halang Pungjam Paure Kala Pe Khung Mati Hili Kalem aina medical camp rungmiki da lay 45 Chingai Assembly Constituency we block Congress Committee member being Kala Mahila member la jangda Ashang aina Rip Sada resign Sahawa Kuchi Maramli 45 Chingai AC we Indian National Congress Party na termi da lay Khayang Thor Aji we didi bao Ringphawon Zimik in a pamidlay Aji bao Misa in a nang roomsa Ukrul Villain Bazar Likle #1 photo studio li achontang Mai Gsu Ochot Chok the FIR Thasang Haira Achontang Wednesday Yao Thang Zin Pung Turuk Makai Atamli Studio Chili Mai Jui Kushok na da hanga Bao hi Ukrul Times we aina Samgapangna Kalamai Gujuiji petrol nganam merlak aina nganam laga Abom Juli gas lighter aina petrol Sanghai kasa bottle la Samphanga da hanga Maiji ngalang da Take Hui Haida Jibom li Kapom Nau Pingna Atam Chalak aina Ngafu Kui Hawa Sagazu Ot Kashman la Mushok Mana da hanga Jili lay kasa Kai kana Take Kui Kahang Atishuda Maiji Haira da Vau Kushok Atam Juli Mi Khani Gutum Abom Jui aina Totot Tui Kahai Teya Ka atumli mamujud kuiranga Ochoji Violentang Organization Police li hangda maram jili yang sangmi Rkhayang mi khawai FR thasang haira Ochot pamji police na mi marajang phapang sagla leida lei Kala yawi nang share da pam khawai la ningmong gabai otsak kala mi theya kha police li hang khawai poda lei Halang Pungjam Paure Kala Pe Khung Mati Hili Kalem aina medical camp rungmiki da lay Medical camp ji Rakhara October Tara Hawi Tarik Khani aina Mati we alungli rungmira Kalem aina medical camp rungmiki kuchi hi retired IAS BJP intending candidate Ningam Chomraina sponsor Sakamina Medical camp jili surgeon medicine gynecology kala orthopedic with super specialist pingli ngasan khuibaira tarik khani thang halangli ngothor pung thara aina hapok da ngazin pung mati makhai tarik kuthum thang pungjam le ngothor pung shini aina hapok da ngothor pung thara da akha tarik kuthum thang pawre le ngshun pung baro aina hapok da ngazin pung mati makhai tarik mati thang peli ngothor pung shini makhai aina hapok da ngshun pung kuthum aina tangda rungmira Khungwi Rijum Nau Pingna Hangahai Atam Jili Shuda Rami Kawai Podalay Kem Jili Ari Arai Kai Kala Kalem Aina Mira da Hanga 45 Chingai Assembly Constituency with Block Congress Committee Member Ping Kala Mahila Member Lajangda Ashang Aina Rip Sada Resign Salaga BJP Wag Wahawa da Twigahai Haptali Pau Samkapangji Mamashung Mana the 45 Chingai AC we Indian National Congress Party na termi dalay. Kai khana atumi active membership ji hoda resign Sahira kuchi mashunga. Jithai lala Congress li ning uklung tong da kutom da khalay na kuchi chawi sakshop aina odram ngathu dalay da kapishoka. 45 Chingai BCC with Vice President Shangam Muluksho Mahila we President Chanrela Rungsung, BCC we Executive Member Pamjing M. Voshum Aina, Jacob R. Shimrena, Maramji Thurkami Mikushokna. Atumna Thurmida Kaleva, Ma, Kaikana Congress we Aina Shokhaira Ka, Ashang Aina Shokhaira the social media la media lingayauda Kaleji, Mamashung Manada Kahangna. Ajagajang September P. we Tarik Trada Jishot Thang 45 Chingai AC we BCC na Migushok Akale BCC Jiwi President General Secretary Treasury Youth Congress President and the Executive Member Trada Matika da Ashang aina BJP intending candidate Ningam Chamrele Kutom Khawai INC we active Kala primary membership Jihoda resigned Sahira da Shokhai Kasana Hangdak le pau ji 45 chingai BCC we
President Israel Zimik, General Secretary PS Leiter, Treasury L. Wormi Angang, Kala Youth Congress President Ringphawon Horam Atumbingna Shoi Salaga Migashokna. BCC 45 Chingai with Vice President Shangam Mulukshona Pau Meli Kahang Atishuda BCC with Executive Member Mati Kala Mahila with Executive Member Akha the party with Aina Shokahaina. Kakhaladwa Reader Migashok Mushunji Hen Matai Laga Kahangna. Mulukshona Kahang Atishuda 45 Chingai with BCC Executive Member Mativa Kari with Aina constituency to with BJP intending candidate Kate Akale Katomra the Shokahaina. Seva or Samarban Abhiyan with Rani Akasada COVID-19 vaccination campaign Aya Aishi Kuli Rungmihaira. COVID-19 vaccination campaign hi BJP Manipur Pradesh Kisan Morjawi Vice President Ningrengam Kushungna Makok Mida Sada Kalena. Campaign Chuiwang Dr. Yoyapi A. Shimrizangda Ningrengam Kushungna Medical Team Aka Tanwaya. Ningrengam Kushungna Rijumnao Pingli COVID vaccine Kakabwi Kapa Hangchiteda Kapking Roxir Kawai Kasat Sangmia. Kala horticulture farmingly Ningsang Mekwaila Kasat Sangmia. Mavailu Lakan Kala Kongan Kuungwi Richumnao Pingli Ningrengam Kushungwi Team Jina hand sanitizers Aina Dal La Yaumi Haira. Atamna Kangachwe Atishuda Itumi Karing Karaglila Kangachwe Radale Tang Raisang Haksangda Kale Okto Tili Itumi Ngashunli Aman Saklak Kahai Awo Ayui Lasak Kala Acha Laka Aina Singra Kahai Itumi musical instrument Pinghi Mashiman Haya Rano La Shikuchin La Ngayaume Rano da Guru Ruben Mashangvana Musical Clinic Workshop Rungmiki the Laidale. Calling from the past Kachi Hina Tukui Sada Workshop Chili Ting de la Aina Yang Kukui Maramli Tamjite Ngasan Rumra. Musical Workshop Ji Rakara Tadra Hawi Tarik Panga Aina Turuk Tangda Kani Tang Rungmiki Kuchina. Workshop Chili Itumi Ting de la Sipu Tului Maramli Awar Katemping Awa Ning Masao Guru Roung Ajit Kuman Kala Guru Robin Mashangvu Atumna Facilitator Samira. Workshop Rani Jui Kakane Tang Exhibition Saki Laya Chile Manipur IG IPS IK Muivana Maso Samira the Hanga Arihon Kunitot Pingna Itumi Angayung Pakui Kangai Kala Aman Kasaka Ngashan Tamkui Shukui Kangai Le Salala Jui Awar Sampankawai Apong Hina the Makale Wivang Mata Mashukui Lekapa the musical workshop Jina Jigata Apong Kwirakami Kasana. Demonetize Kasawi Aina Matat Naluki Kachi Lupa Tangkhul Ana Crore Tarada Kani Gadawi Sampanghaira. Kerao Wangkum Pamli Matat Naluki Kachi Lupa Tangkhul Not Haikasa Mikanili Tobal Police na Aya Tukwihaira. Lupaji Jungkam Dewan Singh Gohowi Shimli Tumhai Saya the Hanga. Police na Kangatin Taran Kairo Wangkamwi Doni Goho Mi Aka Kala Awe Arun Anina Lupaji Kuyung Laga Packing Kala Kakalab Oji Dewan Singh Aina Changakam Sujandra Singh na Kasana the Hanga. Hangda Kale Lupa Kala Tukui Kahai Mi Pinghi OC Irilbung Police Station Li Misanghaira the Hanga. DM University Tangkhul Katamna Long Imphal DMU DKLI with General Meeting Aina 2021 to 2022 Change of Guard Ceremony Aya Kwikahira. Rani Ji Nagaram Community Hall Imphale Sada Katamnawe Katana Ping Ojangara Kala Thermawe Katana Ping na Sharuk Kwihira. Office Pungvu Kathar Ping Ji Aya Otsinwe doing a sheet kwida DMU DKLI with Advisor Cheweselo Wezana Atuming a Pum Jisin Mihaira. Kapangsang Kahai Minganing Ping Chiwivang Reverend Kayaipam Kamrang Pastor DBCI na Sokami Seha Sasangmiya da Hanga. Tangkhul Katamnaw Saklong Aina Tangkhul Katamnaw Long Imphal Nala DMU DKLI Li Kakatom Pongshok Haira. LMS Law College with Assistant Professor C. Pumrishang Aina DKLI with Advisor Working Wiva Aninala Rani Jiva Sangda Katamnaw Pingna Kasakava Kachidali
ning ka chang aina vareling chi da lairi ka pawi ka pha khanga cha sa khuilo da ka sat sangmia kazip chili mawan sa ka haya Dr. Vareso Ningshen li phaning ung da khaya ka shi phongshok haira Dr. Vareso Ningshen wi maram li katam naw long china kapi ka shok tewmai kha hangmi li Dr. Vareso Ningshen na chishut me ka samang maningla awi yang kala awar yariwi kala political maram ngatei dei da wili ngachin mi haidale hi COVID-19 ragazalaga achukum me kharam kachang chingum hang phanga da shini li oguthui aina country ka haina da hanga number shi khulen khuwi shilngak Ningshen aina Shangbaila Ningshen wi naw mayara Dr. Ningshen kachot kachang tara kha khangda okthui kaya lansin li chot sa ilala katam kashu ningsanglak aina kada lo tamkhiya 1992 to 1994 Mumbai High Court li practice sasa laga Guwahati High Court Imphal 1994 to 1996 sasa yada hanga 1996 kum University of Mumbai aina LLM kupkhiya 1996 kum University of Mumbai aina LLM kupkhiya 1996 September P kachang LMS Law College li lecturer sada Haupoka Chiwe Atamli Directorate of Education OSD Legal Sadala Odram Ngatsaya da Hanga The Tangkhul Naka Customary Laws a Critical Legal Study hi awe thesis sada PhD 2009 li Guwahati University we aina kupsanga Tangkhul Customary Laws leida khaleji kupmai mathamai sem kukhui darga saya kachuhi ana thekhuya kala ithumisian chikan chila legal cognizance khami darga ka sahi ana hanga Dr. Ningshen na legal maram le thekhwa awe thangmet china Tangkhul long aina UNCs wi yezabo semlu shit kachili mathalak aina ngajon miya da hanga Wardamang maningla miyur mijat makhaila lungsan lak aina psycho rawi khokha sakwai la chingri ka highway wangla ot samiya da hanga UNC nala ensem nala Dr. Ningshen hi aman saklak ka haya thojan kala ayen wi awar shanglak ka haya phalak ka haya mi akhala ka da ana oguthui aina country ka highway maring ka pha ka shivam ningai khama phongsoka nuikon ka hai mulung nimsor ka hai katam knowledge should mi khawai awi pha makeup kachi kashap khuishok da kasa ana chikat mi ka hai phaning chingra uglungdi shap sanghai shonra da LMS Law College with Student Union na Dr. Ningshen li laigushi khaya kashi phongsoka Hill Areas Committee Chairman Lesio Keshing na thanda Tribal MLA ping aina Outer MB Dr. Lorho Foze jangda Union Home Minister Amit Shah li aya sampanghaira Amit Shah li samkapangji ADC Bill 2021 maramli ngasan haira da hanga Atumna Union Social Justice and Empowerment Minister Pratibha Bhaumik aina Inner MP RK Rajan Singh Union Minister of State External Affairs and Education lila New Delhi li sampanghaira da hanga Achawan la HAC Chairman Lesio Keshing na thanda Donor Minister G. Kishan Reddy li ADC Bill 2021 ji table masa khami maram li wangasan ka haina Manipur State na aya jana neda hijam irawat wi kaphara Zimik show phaning ungda khaya kashi mi haira jana neda hijam irawat wi shakha magada kaphanga kaphara Zimik show angsut ungkusung Irawat Square Thangmaiban Lila Singh Khongnang Khongli Mayon the Chief Minister N. Biren Singh aina awi Cabinet Minister ping MLA ping kala official ping la yari la jangda mawan sa ka haya kathana jili floral tributes mi haira kashang khare shimkhur aina rada Irawat na leya sor ka hai mirin ringka chilala ringka paina kha awi lan kala Kamoho Saikora no Tahaida, Ana Yari Wivang, Kangazana Wivang, Odram Gatamiya, the Chief Minister Birena Ranye Jilihang Sanga. Ayang Zinwi report Atishuda Ukrul District COVID positive Mikani Sampangli Haira. COVID second wave Karahili Ukrul District Ari Rashunda, COVID positive Sampangahai, Ayawi Kani Jizangda, Tinka, Shaturuk, Hang Jishada Turuk, Kashung Haira the Hanga. Arishang aina COVID care center ling hagsa mitra da shinili aya discharge sada
Ariri Ukrul District li COVID kagaza mi machine hang chishada thuruk leida DSO report na chithemia. Ladluida aju khamta ya pauping nganang rum lushitsa. Ukrul Villain Bazar li khle number 1 photo studio li achon thang mai kasu ochot chok da FIR thasang haira. Halang Pungjam Paure kala pe khung mati hili khalem aina medical camp rumiki da leida lay. 45 Chingai Assembly Constituency we block Congress Committee member ping kala Mahila member la changda ashang aina rip sada resign sahawa kachi maramli 45 Chingai AC we Indian National Congress Party na thermidalai. Aju pau henang changhaira pau ngana daklai nutum psycho reli ringapha kala khamhaya Zimik show ngsa serano.